Naša politika prema Kosovu i Metohiji unutar međunarodne zajednice, međunarodno-pravnih institucija mora biti neprekidno inovirana, mora biti kreativna, ne sme biti rigidna, jer rigidnost u toj politici nas je vodila u to da smo gubili spoljno-političke kapacitete da branimo naš integritet na Kosovu u prethodnim decenijama. Mi sada moramo da ih snažimo kako bismo na kraju ovaj proces uspešno doveli do rezultata koji podrazumeva odbranu integriteta i suvereniteta države Srbije na Kosovu i Metohiji. Mi ćemo biti spremni nakon savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde da ponovo sednemo za pregovarački sto sa predstavnicima albanskih institucija sa Kosova i Metohije. Mi ćemo biti spremni da uvek razgovaramo sa međunarodnim institucijama i međunarodnim činiocima. Srbija neće voditi politiku nasilja kada je u pitanju Kosova i Metohije i neće biti faktor nestabilnosti, već suštinski i nezaobilazni faktor stabilizacije prilika u čitavoj jugoistočnoj Evropi kada je u pitanju Kosovo i Metohija i kada je u pitanju uopšte regionalna politika Republike Srbije.